Tevgera çand û hunerê û komîna şêwekariyê li bajarê Qamişloyê 24 şêwekarên ku tevlî festîvala şêwekariyê ya bi navê Şîlan Ereb li Kobanê bibûn xelat kirin. Tevgerê da zanîn arman jê domandin û piştgiriya hunera şêwekariyê ye. ام جی وک شوکاری سال اصلا باکور روشلات مخواست تبلیغ کردن که مجی و تبلیغ و مخیز کردن ام تبلیغ ببین هجمار شوکاری کو تبلیغ بون پنجی یک شوکار بون بداوی بوناوی شوکاری می و باشرا عینی هاتن خلات کردن یه می جزیره 24 شوکار ایرو کم کردن مع عینی جبو خلاتا و 24 شوکار انو ام وخلات بکن جبو مرارفه شوکاره ما هی بهتر خورد ببی جبو چالاکی می پیشوروشه اف تابلوی همو باجارا ما بخور و گران نقامشلو پشتی دمک نیزیک ام خوازن و تابلواجی بناوی کوبانی ام بکن پیشنگاک ام دار بخن